E mama kwa abade ba Ɔyerepa ma asetena padwuma de so. Ye frɛ me na na afia kɔde. Abedwafo agye adwa. Abusuafo mama kwa aba. Yeah, I know. Just And I say my ebedi ho abobo ne say kwan ya befa so ebe choose ya brabo mu buafo. Bronyi beka no how to choose your life partner. Obi beka say mepe oba akoko, mepe tuntum, mepe tintin, mepe tietia. Obi so beka say mepe di onim aduane ye. Empamonya ade kra na mepe ne saa. Enti abudwafo agye adwan ide. Yesi ladies first, ebejai ama adepa. Mpacho adepa kwan ben so na befa so ebe choose ya brabo mu buafo. Mini aba meda wase na yakonya odi ama me wo Ɔyerepa ma asetena padwuma die so. Say kasa how to choose your life partner. Obi be kasa de odi kan no. Obi be kasa mpe oba akoko, obi be kasa me petenten, obi si me petietia, obi si me petuntum. But me de menti asie mu no. Anka eye bibia mu no e wo say ma Nyankopɔn di kan. Because choosing a life partner there, you'll be our only partner for life, and I say all the rest of your life will be our only partner. Sana mekano, into no, and yet nipano physical appearance, and I say any sexual attraction. Being a bemo original, so I can say me choose my life partner. But Ninam never say ye born pie, then you hope on chair the right person we are supposed to be with. Me mente asie kakra no na we so no enye se fine e wom se bibia mu no Nyankopɔn be din kan but we no eye wa na like wa brabom ayi ntino kwan be so na wo nam a obefa so a obehu se be ma we ye be ma obetimi aboa me nkwan na nyina se we wo gidie se ye bɔ mpa Nyankopɔn tie di a ene nka obeti de me kan ase se obetimi abɔ mpa ye ama Nyankopɔn akyerɛ sɛ bɛrima we ni bɛrima obetimi aboa ana bɛrima we ni bɛrima ɔyɛ wo kani okay sɛ wo sa gidie ni dia anka de me kan obetimi ase me ntwa no na kwan be so na ye befa so ye behu sɛ bɛrima we na Nyankopɔn ayi na maye sɛ ɔna ye yabrabo mu buafo ne nyinaa mu na meka sɛ ɛyɛ mpaebɔ no ɛni ntina mo bɛware a asɔfofo ni bi wɔ hɔ mo sɛ ɔmo ne mo yɛ prayers before. So asofofo ni bi wo kro to me catch say oh me bomb pie no Nyankopɔn catch me say nye wuku ni and some of them omo kan o sha esi say oya asondin na ni nipa ne kotena the consequences e be ba no you won't even like it. Yeah, that was it. And then na mafu pacho oso kwan ben so na be fa so ai ye betimi choose ya brabo mu buafo. Yo, medawasi. First of all, my man Fancha, more de mammy software. Apostle Henry, Ajay. Me channel will be over bia. Ena, my Juma M4. Me chio bibia. Medawasu akwanya odi amami. How to choose a life partner. Ana kwanya faswa. Ebetimi afa yedofo ana say obi ene ne bebo brano. Eye topic esuyi because nipa bia so ne dia ope oba ne general nipa bia wo ne a ope obi be ka se ope tuntun obi bi kokoko se ne na wo ka no but anka de be boa ye mom ene hia biti se mi wo hoyi ka kwashi oba ne to kese mani beje ho kama but nipa na odu kofia obetimi adi wa asem so na so be respect you say Bible ka say oba ebre ne ho ase ehye ni kuna ase no de so ese wo hwesa aniyama no ansa say ba we de emitunufo otie because say na ye ka obetimi ahye obi na onye perfect ba obetimi abo na ba ye perfect yeah enintia o ware oba ye ka say ba no ye bride ye nka say ye wife o yes why a bride and a bema no so we groom ni say oh ko groom me bride no mo ba your wife and son a your husband so what is here and you know first qualities ni say obetimi a groom na because enya oba bia na ye groom na e groom enya oba bia na e groom na e groom ntino
se ugrumi na ebeye dia anka okofa sa particular nipa na misu se ye enti say ye dey your physical appearance betwi si obi say ya brabo mbuafo ana wow meka se enye baby so meka se eye baby a meka se eye ni se ebi a metu me mpe ba tietia ebi a me mpe ba tie ana obi o mpe ba tintin na se ofo so ho afa ba tietia na me ye so be hunu tintin bi no avere na ayete se wanu ho enti to me no eduru baby a ye eduru baby enye no baby a enye ana se ye na American kan ye baby eye baby ne se eduru baby a kofo the package a we dey ope na after package no so hwese owo quality sa wo ye dey ope no bi how dey ase no be say that who say package ni nyina echi no o quality a wo ope no ubenya wo onu ene na medical state ye se wutie mi ase ye oba bi o ye grooming no se at least mo sha ase ne de ebeye dating ana ase meka se mo study mo ho so u study obi na niema bi ni hyehyedie bi on utimi kura so no hwe sebo en se package ni ntina that is all utimi so no hwe sometimes niema nkitinkiti bi gay obetimi atie ma asem so what dey say aha ebi okura nipa no mpe akọ memfa we nya example dakru bi utimi teki na hwe ne action nini so what dey say hwe niema bi okay obo so say e was say we study oba na be ma on ne ti ansa na woni na ware eye anase enye eye be study no so wo mienu o ye frɛ bibi le courtship no bi say ye kabet ana ye ntiase de ama ye ntiase ne courtship no tu ba bi na mtim ba bi na say ye study ho but nowadays no kofa sa atete courtship na emfa over study the video nyumra no show young god down this a courtship no but for now no oben wo se bia memfa se ompena mi susu se boy ho na mbetimi study mo ho e bi kura ne niema ye na duane ye be courtship no menya so ba be siwu niema be ye duane apepa na msa mo ye courtship ye be mpena twena utimi se obeba wo dem mu oba be siesie ho oba be bayi me ware na anasa me ka asem obetie ohwe ne suban ne ye ya nti obi so ho no ma wo hu se wo study no on dan ne suban ya di encho pa wo hye ne kawa no wi a na fe na wo dan sa suban na di a cheo sa no obejai no anasa wo ko fa ware me da se o kwashi we ya me de pa me da se wa bisasa sana nipa bebre na ka na me rede ne ho juo na me ware no wie me kunu de me hunu so oboa me hunu so oboa de ntia me so oboa ne se me kwa akotọ ade na ade no makosoma baba mahwe tumsa we na afere me de wedru fie me se makoto fake bia na wo ho na epere wa wantima anya ntoboase ye se wade ase ba wo hunu package na ye package a person na medi kan ye no obi o ha wonya hunu package na wonya pe package no hwe de wo mo ene na de sa asem no ba no se mi ware mi yire wie na ojo no at least wo hunu package na wo pe no afi na obebie ma hunu se package I say ni say ene ye den ewom se wo obi tena for 3 months na hunu ni suban nyina oboa mpanfo bu baby tie suban te se anyin sen ondi mi vansie so what no mo bi ka say what ni suban sie me na me ware no wie ya me ni sa agidie no and ntia provoking like shenabufuo sometimes testing na hwe ba bi e hye bi e be pie so what you say ba bi e hye bi e be pie but ye no kure ni ye ma package no da ye e na e ma suban ni sie ye wanya hunu se to no na me pene de to na no fo no kala no kokko na ndi obedie no achia mra obeduru achire a obe na agi se obepe papa na ase nipa ne suban ahwe no so what ase obepe suban ahwe no na aka chi mika ne ntam na wo de package na be si fie awie wo de kwa enyeye okay entino eyese ebedi no fo ne to achi aware ana enye di nti enye ne bi de se meka ye obi be hunu to no
na ni gyeto no but to no that is not all deɛ nkora na wɔto no anaasɛ to no akyi deɛ na wɔ hɔ ɛni nti me wɔ story bi a matwerɛ say after sex what do men gain anaasɛ after sex deɛ na mema kora nya firim so after to no what next question will be say ne na ekọ okọ social media ya no na ekọ na obi afa phone na to ya na oto eke to na but after to no what next wo ye be ma ese so dwin kwa chiri say after to no dey enko nipa na ba be ya boa me kina me ni wo betimi aye responsible say obetimi ahwe fie kina bi mini ho no ana wo ye ba obeboa me asa wo ka say life partner so what you say ana wa brabo mu boafo say na odi kan kan no after two no obetimi aboa me enti two no for no is not enough after two no for no what next dear na obetimi offer to the table okay enti no metie wonsam na aware no anya ne to ne no for ne mum suban there be ane eye suban no mum ne hia but anya se suban ne so nti na akofa package a ompe that's yanko adepa ozo kaka adepa ese aware ni suban na suban no ebi na ye de won obapa se ukofa bema na ni suban nya my advice is say twaso na ko baby nipa ansese nipa what I say nipa entimi nsese nipa besesa eyo no na adwen ene ni nyankopon tem sisi am akofa bema osori a odi matem odi mi family atem on care about me how nyane how nothing no commitment nothing na mete ho me so obesesa men how ho suban na ewo nipa ne so no eye ni suban wo pa ye ne den untimi nsese nipa ntu wo ne sana na sister wo ko weni mewura me kakra we me challenge na kakra de ntia me challenge ade pa ne se okasa am so me ne nya adwen de ntia me ne nya adwen ne se won se nipa no esno bia ne background kwan a ye fa so crazy free ni fie e ba ye de ntia me kan bibi bi se wo shi oba to the day kura ba ye no ade ne still wanya wife so what you say yes uko gromi obi a I say minim ukoye na wife anase uko sisi anade yenkoye uko oma na koye so what you say mehwe movie bi ya say opese obi yesa ne opa boa no no nyesa ne wankasa wo ye den ope so what you say e bia mika say na me nko ana akoho e bia ososo akoho no wonpe you can change me sense ya odomene de and am kesa o try na anyeye na anyeye e bia akora wo hyam no donti no mesesa amon e ho bebre obitimi kasa amanhia sumasipa na kam wotebia we bi mo manhia madamfo we a partner we de anya me yiri we pa want is asem no bida ana anya me kunu we pa nka me abrabo bia na me bono obi so ha bia fie na sa suban no oba pa me ba me kasa me di kan say eye adwen ena nyankopon ne sese nipa nti nipa no waye na adwen se oye willing so obema wa boa na manasesa obesesa enya wo kra na obe complaini ena bi wo maybe ni papa bi a wa pem ma free mrantie mu up to no da so pe okita puma so obepe aponche crash skirt obepe no aye na adwen na so ba ko fa be ma we na ka se obesesa na kanokre o untimi nsesa no nti amedi kan ka se e adwen if nipa no ye na adwen se obesesa yankopon be boa na manasesa obi nso wo ha wo pa ye ne den on sesa because me man bi wo ha fie e na omo be sesa omo kwa abonti a sa suban na omo kwa koda na di wa abonti nti ende na sene na wo sha sia wo to program ni di ni se Ɔyerepa ma asetena pa me ye sho sa yere ne ye papa de asetena so be ye papa wo fie yere kwa so ntimi ma asetena ne papa wo mo sene on se I said, oh, come on, ma too much, and I'm better me ramuno. Oh, come on, ma too much. Here, be mana, as a missy fee. But the truth is, no cray woman is so about 1 minute near my beer. There cannot be peace at home. Be my beer, man, Mama at year 4, and yet be my beer is born to rule. Every man
what did the American say? So Obia, he's born to rule no. Now person o mesha was just simple sa edi. Se oni be ma ofia make as much on there. Se oni be ma ofia na bi obo brabia na suban bi. Oh, Mira, ade a we die enyo e bi kura mass ma we. Once we are born to rule be and me own that kind of way. O dey forget it. Obo nso ono nko atena se ani nti se obehwe be ma bia de o ye reasonable bia sometime I know so pe quiet time or pe bra ono nko apese onye din Mira small kan yi pa de that is how men are but when him the opese won kan ya o mate mi oboa sa akrofo nyina ye camouflage but the be ye real one no ono kra betimi akon wo ho but ono nko akotena ase no asema me yire kan yi de in fact abawo mu mi susu sanka me yesi a kasumdue beba fie ndi a ho so no ama nyanto boase e wo sa de kakra we ho Semenso no waya de ma frɛ wo dem no waka na wo bu afudi a menso me ngintum sɛ de me maka no wafa enti amaka sɛ we are born to rule ye ka sɛ we are born to rule na ye ati sɛ ye ya ahemfofo sa anase bia wo ba no wan sɛ e wo mu sɛ ti mo me ba o wan sɛ mo ya ahemafo but okọ we bia me ye so sɛ hene no e wo tumi chen hema no odo oh me ka asem ye ka general we ase me ka general we ase utie ye mema no on se oba akra okwa aware a ye se kobre ho ase hye de what is ya ka je be ma so kobre ne ho ase hye ne yera ase da mo so bre ho ase yo e hye mase no doesn't mean say wo ka asema no sana yesutie as I say you have to understand you are the nature of life sana yesutie e be challenge kakra be ya itna mira asema wo kan nyansa wo mu bentempa ne ya ma say like you be pretend ya say nim nyansa na say ya jimi no ya ma hunhunu ye sana nyame aboe ndi ye be ha awe ho kakra kra na wa ko say wo kan kwaza asem no be tena say oh sana mira kan nyansa wo so one hunu ni samre bi abakasa wo kan mikuru me kas ma on fa obefa pa tatis obi betna ase adwen ho ahu se nere kanya nsasem nso wonfa eno nso well nipa na ntiam kaze ye nyina ye free background na ye nyepe but bi this American say uni obi tena ase for 3 months say hunu ne mere yo ba bia all headed towards hwe minka ni say me ye bema ye o mema bebre wa ye ne o mo ntena ase ye o mema bebre o ani se obakra o date no because obi o ho won na tena for be 3-5 years aware kra mo bi so da ye obi o ha wa hia no na entire life che se utimi se bibia ni nani so a o ye den o ye as be ma se da achi at least uni asuma si kra wo a o ho beto minim se de mi ka watemi ase a so ye wo be ma bi o ha naturally no eni kwan se wo no kra tena se mo bobra and they still exist. We have friends out him say Oma Brabono. There is nothing out there and then nyam paibo. There is nothing. What him say we cross between him nyansa nkasa na wonye dey. Won him say nipa no your ba metu for say oh power repa ni hu kwansa won no crack trase mo bobra say na wo kan. Tina de ho no no. Because obema bi o asat now make say wadru ni 30s. Bibia ni nani so oni vision oni mbia ete say sani pa we na sa sto na wo betra za be chanyina bi dis aka ene de emfa yeah but you obi also why willing but our petty problems and I say wo niaman kitinkiti bi esa wo correct no ho a me sure say obetimi aboa no e obi also there no matter what agie gu 3 to 4 months now onye ni bi a kire say awari ase wonani so ayenjai no well Obapa mamembe kaka choosing a life partner na ye kan ho asem no te said the wo ka say utimi hia be ma bi e bia 3-4 months na on kan awari asem no e bi wo ho no ma wo hia no na no eniema mu nye but o vision. It's not say, oh, I choose a man with a vision.
over a man with television, because if you choose a man with television, you end up watching your own husband. You end up watching the man with vision on your own husband's television. Do you get it? And you know, every other vision no, but that time na mushia and any munye. But nyame ya adoma, and yama bit me ye na moko moinim. Nyama munye ntina ombo aware sembia. Sister, you this kind of worry. And our worry no, nyame ne sheshe. Nti no, ubetimi no obi atena. Ebia, obi kra timi hu obi a week, within a week, no o ma worry. What you say? Within a week. But said the bride can ubetimi no obi atena 10 years. On can't promise ring the crown once some crown promise crown can once some child no kase me ko hu obusia fo. And it will be wo honum so a. Anything I'm di kan say no and yes a physical nipa physical appearance and I say be a sexual attraction be. We have to consider never be choosing your life partner because a life partner and yes something over say oh nyade ebe kwako du baby no enema be kwako ye basa ebi ana ma wawe mu ni mo awo mu kra no na mo ma ye basa mu fie basa se enema nkoso no commitment nothing enu malu fudu hono aye de tu etim se ye pebe ma ni be ma so ye pede ye tiatia ye se de betu etim sana eno no bia ne de me de ehia me. I was saying here. Many days here, my sister. Because I know bear man is no bear man in Mawadianini. And any pan who offend and who offend whom could not win any man who offend Abby and Abyss when ready. Uncle John Cass a bear man is so what into also one a diabetes will no more hot name. It's not done anywhere. In here, but a yes, say a diva to a truth. And yet, and no cry, dear, ye. Say last, I want to say you, sir. Near your mouth. Minya ba can be kakra. Sebia only will be better than now more warriors so a be an asicasm or homie a bema. Sometimes much rebit me about. But I have a friend, me too, no for manager ye. Only will be a dating for 8 solid years. On can warriors some that. Not to the extent crash or quack ni parent. Sandy posts or doors and a walkana. Make us a wish or now obey 25. On what now 8 solid years. Says the one I'm say 30 plus. And it's at 33 no still or more warriors so. Now still you are in it. Saying say we need canty. And the member Mushian Kamumi no my mobile worry. Namu boss nan kamude munchasusu. Every year be a modia moon save we just 1,000. Maybe every year moon manage to save 1,000 for a year. Not 8 solid years no kamunya be 8,000 a bit in the acquaint ne ho ade kakra bi wo fie. So sometimes no en kase sika you be a usha na bonte kwa na de won compare utim say oh higher than wo say woni bi on utim say wo soro che nipa wa wari. So sometimes me hu say adwen na build am be build am ho no na be ma matima den. So me wakase bi anipa no sika enese bi o share 4 months no kaso be wari. Be wo ni obi ntimi ntena 3 years or ma wari so that na still you are in it. Let me come in. And no na bronyi be kan say desire is not equal to love. Do you get it? Desire is not equal to love. Obi betimi ni watena for so many years. Obe catch you man who am intimi ntena and I say and I mean to me ni unjai and I say but na commitment ni ho. What I say? Am I a mistake no ye nhwe. Make us say we need panity for 8 good years. No commitment on fa ho. O problem any problem. Like nothing. Now on anything. And no dear ye may be mistake ye or more ye. The woman I won't waste my time being with you for that 8 solid years. Problem go on so one can nipani. No, sir, only ni party. Say me nebra ite. I feel the commitment between us. Your communication between us. To say the way I okay. Ebi kra na ye gusu ye planning. Ebi ana ye tususu bi.
Ebi ana ye planning the way forward that you be fast so you be den. You dey be worry. But you are not seeing any of these. And you are still with the person for 8 good years. What did the American say? That one me I won't do it. Ti se se I be say de ensa me ba wi no. Eni ma mi ensa ben. Ena e wo se ye ma ye ni ko ho pa na edi hu se ni pa so masi wo ye ma bra bom buafo. One, men can name miensa. First, the most important one, nipa no relationship between oni ni nyankopon. Because you see bema osuro nyame bia no. O wa komapa. Ena two, share nipa no commitment. Oni nipa no wo ho no, share mo commitment, mo relationship. How am I planning mo niema? If I started that way, na say mo future, you guys can tell. And then thirdly, share the way nipa no treat people around him. How are all associating home, how are all mingling himself, how are all treating the family members. That's the same way he's going to treat you too. Inti niema miensa meka no. Yo, Mr. Nema miensa, me de be so mini abai de so no say, se na odi kan kan no. First, nyame som no. Ko uchia be ma osuro nyame ana oba osuro nyame a yedin say, ye obone bia na nyame bi okra obeye atia. Ani the most important. Second, do. Hwese obi do wa hunu. Obetimi aye niam bia okra won ti ase. Especially ye mema so do wa. Do hunu se nipa no do genuinely enye fake bi odo. Ehun hia. Third, mekase obi o vision. Mekase vision na menchirem obi a wo botaye bi sinani so. Why na just no be build bibi. Ma menka asem entu mafo. Wo hia be ma oye o botaye sinani so bi a oye stingy. Ana mekase ni time de ana oye pepe. Obi a botaye sinani so bi a oye oba and we oba metufu sasa be ma na ene nante. Obi ona so no bebo bra bia o ye pepe obeka say nitime din no ono hunu say ska o de kwa akota de we it's not important at that time or the be de hia then ta obetwe wano ndi hunu be ma o vision na o botaye so wo so oba na wa hunu ni say be edine so wo botaye na wo plan for my relationship a niema we ebi na ebe hia me da ase Okay, me da ma beja fo ase me da beja fo nso ase emrepa mu no ye be san ehia ya kramo. so afei na ayoko akọ hunu ye mistakes ni na se for